žestokim nasiljem, onim surovim nasiljem, ubistvima. Ko su ljudi koji predvode ovaj skup? Ti koji su protiv nasilja. Ustali protiv nasilja. Protiv nasilja. Evo ovako. Osoba koja je protiv nasilja je Boško Obradović. Tukao novinarke, njegov čovek ovde i on bio, tukao novinarke, brutalno tukao novinarke. Marinika Tepić koja je, kao što sam rekla da će biti krvi na ulicama i koja je veličala čoveka koji je 20 puta pesnicom udario onoga na bageru. Oni su počeli skup u 18.15, u 19.12 već na tom mestu nije bilo žive duše. Pogledajte, molim vas, ko je njima lider tog ideolog njihovog protesta? Milovan Brkić. Jedan od glavnih organizatora ovog protesta, Dragan Đilas, lider SSP, tajkun Dragan Đilas. Čekajte, pa njegova rođena žena, do duše bivša, tada je bila, valjda još nisu bili razvedeni, optužila da ju je tukao. Sačekajte. Čovjek koji bije ženu poziva u borbu protiv nasilja. U Budvi 1.750.000 minus 5.000, koliko je to? 1.745.000 ostalo kod kuće. Hvala je batinaša Bjelogrlića koji krvnički pretuko Gagu Antonijevića, koji ništa nije uradio. Gadovi Đilasovski, sram vas bre bilo, sram vas i stid bilo. Sram vas i stid bilo, neslanici i neslani. Stoko bez repa. Jedini njihov cilj je da se na silu preuzme vlast i da se Srbija uvuče u haos, nestabilnost, nemire i nerede. Upravo zato mi smo večeras se dogovorili i pozivamo sve građane Srbije da 26. maja, dan uoči važnih i velikih odluka za Srbiju, pozovemo ljude u odbranu slobodarskih, demokratskih vrednosti naše Srbije, da dođu na najveći skup ikada održan u Srbiji. Zato je Vučić i rekao, sad ćete vidite, sad ću ja da skupim, računam da će tu biti, do Slavije će ljudi biti. Znači, oko 600.000 se očekuje da dođu na taj miting u Beogradu. To govori da su im ideolozi isti, da im je Milovan Brkić isti, a da Bakić, Đilas i ostali samo razrađuju, evo da čujemo šta je razrađuju ono što njihov glavni ideolog kaže, a to su nasilje, to je krv. Gotovo bih sa sigurnošću rekao da su ljudi sa dna, kace, sa margine preuzeli opoziciju u ovoj zemlji. Slušajte šta sam rekao. Ljudi sa margine, posljednji, onaj ološ je preuzeo rukovodjenje. Ako mislite da je Milorad Brkić samo budala i ludak, ne, on već dugo vremena izražava sve ono što oni misle, samo što ne smiju da kažu. I nije samo Milovan Brkić, na još gori način je to ponovio i Jovo Bakić, kao i Bojan Pajtić i mnogi drugi. Mi nismo hijene i lešinari da koristimo nečiju tragediju da bismo pozvali ljude. Što oni, predsjedniče, onda zapravo hoće? Pa moju glavu. Oni bi ukinuli demokratiju. Oni bi ukinuli pravo na drugačije mišljenje. Oni bi ukinuli pravo na drugačiji stav, na izražavanje drugačijeg stava. A jedino pravo koje postoji, to je pravo da nam otkidaju glave, pravo da nas jure dok plivamo po Savi i Dunavu i tako dalje, dok nam siluju majke i ništa od toga ne kriju. A onda se čak bune, ako mislite da mislim samo na Brkića, ne mislim. Mislim i na neke predsjednike njihovih opštinskih odbora koji kažu da će da idu po kućama da siluju majke i žene i tako dalje. Bivši lider DS-a Bojan Pajtić pretio je političkim progonom i hapšenjem predsjedniku Srbije. On je na Twitteru napisao da će i predsjednik Vučić moći da šeta slobodno po Dubaju i Moskvi ako pre toga stigne do tamo. Ovo što je Bojan Pajtić napisao, to je, ja to shvatam kao otvorenu pretnju, iako je formulisano tako da kao bude dvoznačno i smišljeno je formulisano tako. Namerno se podiže tenzija zbog ovog protesta koji je sledeći, koji je najavljen. Neko tu zaista priželjkuje nasilje. Ovo je otvoreni politički miting sa vrlo jasnom agendom ukloniti Vučića fizički. Pa ste vi pri čistoj svesti, zdravoj pameti. Pa to nije normalno. Dakle, izbori će biti demokratski tek onda kada Drekavac Milivojević, kada Jovo Bakić i slični najgori siledžije i najgore potencijalne ubice budu valjda kadri da pobede na tim izborima. Drugi organizator tog skupa je ovaj Jovo Bakić, takozvani sociolog i nekakav, piše mu na vizit karti profesor, jer ne znam čega je on profesor,
Jadna ta deca kojima on bilo šta predaje. Čovjek koji kaže jurio bi po ulicama, nekog bacao bi u reke, u zaleđenu Savu, u zaleđen Dunav, pa juče ponavlja ja ću da ih jurim po ulicama. Koga ćeš ti mučeniča da juriš po ulicama? Aj čik me pojuri. Evo dođi sad ovdje ispred Pinka da mene juriš. Aj molim te dođi da me juriš. Strategija je sasvim drugačija. Cilj je prevrat i to nasilni prevrat u državi. Golo nasilje. Ne samo da će ponovo, znači, da blokiraju sanitete da negde prođu, žena ako treba recimo da krenu na porođaj negde, ljude kojima je potrebno da se dostavi lek, to sve negde, razumete šta može da se desi. Imate Dragana Đilasa, poznatog po tome, koji se bori protiv nasilja tako što je pretukao tasta od 70 godina pred sopstvenim detetom. Pazite, ako ćemo se boriti u tom trenutku, se pojavljuju socijalne službe i treba mu se oduzme dete. Kad on tuče tasta pred detetom koje gleda to kako mu otac tuče dedu, to su ti okidači o kojima sad oni pričaju. To su ti trenuci kad treba sistem da se uključi i da kaže ovaj čovjek nije sposoban da bude otac. Vi ćete ljudi da učinite teroristički akt, blokada značajnih međunarodnih saobraćajnica, značajnih komunikacija, predstavlja teroristički akt. Zamislite da u tom skupu koji će oni da dovedu do tamo, da neko ponese evo ovu bombu koja je sada eksplodirala, računajte da su nam pune ulice u ovom trenutku